U hladnom ratu svet je bio podeljen na dve strane, a Jugoslavija tvrdi da ne pripada ni jednoj ni drugoj. Titova diplomatija nesvrstanih napravila je od Beograda mesto gde su se srele ideologije koje su inače bile u ratu. I ko je bio taj most? U tom sistemu nastaje Genex, General Export, državna kompanija koja posluje globalno. Osnovana 1952. u narednim decenijama imaće više od 60 preduzeća po svetu, imati 6500 zaposlenih i kancelarije na skoro svim kontinentima. Genex je prvi doveo McDonald's i Coca-Cola u Jugoslaviju, imao svoju aviokompaniju, Aviogenex, turističku agenciju Jugotours, hotele i apartmane širom zemlje. Trguje sa zapadom, sarađuje sa istokom. Genex donosi devize. Povezuje tržišta koja međusobno ne razgovaraju. Genex je u Sovjetskom savezu isporučivao brodove, obuću i mašinske alate, a za uzvrat dobijao je naftu i gas, koje je plasirao na zapadno tržište za devizni profit. U jednom trenutku Genex učestvuje u oko 12% celokupne spoljne trgovine Jugoslavije. Godišnji promet meri se u milijardama dolara.